Hello, ebusuafo from VJ Parkour Rich. Na me assure that in some your record or social media about saltpond Ankaful. Ha mansa. Au na la Ankaful okomesue. Okomesu abase kwasho wo potas. Otenampanu obi ko ala mamutu siri. Mami okomesia. Pocho da bi okomesia. Nti obaneden na itwe camera si wanyim. Na yehu dey kawo kokoda asam ne unda asam na ayewo ihu video no wan hen. Okay, so ebusuafo from VJ Parkour Rich na me wo oye saltpond Ankaful. What can Ankaful onye Cape Coast Ankaful onye psychiatric hospital onye Ankaful prisons, but the fishing community our saltpond our friend Ankaful na aha edwuma kese a waye nara oye fa edwuma na zama bebe rekodo aha menyi kro numu besi afreeze nkomo obi abeche na adwen Ankaful me na amokwankra na muton amukuro mu akwamendie yo Ankaful ye wo akwamendie da esusu ye wo da ma mudi mukuro na muton mukuro da kuro lubu Ankaful ma akwamendie ha akwamendie ma akwankra akwa muska ba papa na mba ma ebi akwankra fo papa mo ba ya mo jaba ntare mo ba mo toto mo ba mo ba she ye ma wa Ankaful ye faso o mu se mo amokwankra fo Pocho muhunu we yido na mission wo bi ni phone do ihu wa TikTok nti muhunu ni na nyimpa na aka da masam nyimpa na aka da masam mo so maka acha ne de Ankaful ekwo mansa ofo na efo mansa ono ne nanye hwana ne maame wa fa na mama ne papa wa fa na Charles nti aba na me fimpo an ma ba na mboto no obi no phone do nti mboto no obi no phone do na meje na makasa de efo mansa Ankaful okom bia nsi wo okom bia nsa Ankaful mmamu papa na otena Ankaful mpano all says riske obi lu kwa amamtu siri obi lu kwa akoto galamam nti Ankaful da masam na ken no kwara na wo so hwa enkwa echi dudu because na papa ne tini baby efo na wakaka na asam na ibi akaka ne pepe ihwa eken yedi so komeda Ankaful meta so naba na no ekeyi na asam na eja ne de se onka bibiara nsa ne papa nsa akanda man ne papa Ankaful bi anwu a okomede na olukokrom wa kasrade o mamu na wo powder srade nti mrebo nti ehwan ejitumi de ekaseye ya na ankaseye mekaseye pa demewa yenchede nti akada man na maso makada made kire na mamu Ankaful mamu de okominso na mamu ya na man na yenyu atofo ya de womba ne de yanton ya na man nti Ankaful de okombia ansa Ankaful nti sisi ano mwaka mo hawo yenhwe solution ekwana yebo hweda enam na azena owo hwan wobenya atofo oyaba nam na wahye woye kotwako oyeban oye safar oye akonwona oyaba nam na waza siwa wonya atofo because ekwanka no so a if I will complain there and I'm not boys and will go when you been tall na di bisu na Ankaful a ma chichi si we nso oye banam na wo ho ayo kochoko na yedi swarm August orba na yedi swarm nto wana mila oba wosinem ni ma abo ayede yeton yedi manyi wo ske yede mo ho nti meba enam na osu oba ebusuma anyini be busuma enum na yewo mi 5 months nti dam 5 months mo yeden na maso mutu mutena because sabi mo eduma mo ayo si wanyen nti dam 5 months ni na mo yeden na mo survive mo ti biara aya na obi ebotwe bia nyeni nyaara na yede yeden yelugu adim yede bigugu wayedo nti o ma na obetanyi ku bo preme na ye ehu ebi na ya akoton nye na yede edidi okay yara ka yenhwe nyama bi so yara so yembesi afon so do time a enama abama woroto na azena yesika samu ne ye ne den yesieska ana de sika ne be na na yakomankasim
da akɔtɔ tam a yɛde bɛyɛ yi yɛde ekedi gua yɛsikɛsɛm yɛsikɛnsie mu na ɔtena na ɔyɛ sɛ enam no time no du na sɛ wɔntɔ a ɔma hɛ so yɛn ho kyeɛ no kakra yɛsie bi nyɛ ara na yɛde tɔ etam yɛsie bi yɛbɛkɔ school a yɛde bi ma obi o ma wobɛ ewie school nti medisie wobɛlukɔ school a bɔkɔ akɔtɔ no ho yɛma na ade bia ne yɛma na ɔde kɔ school asa ɔbasan wɔ afro de bia ma me yɛma na me kɔ school na asa no so yɛtumi de yɛyi sika ne bi yɛde tɔ yɛma yɛde dugua yɛde ma yɛmba yɛatase ai da kasa yɛrekasa wɔ he nyinaa ɛkɔgyina da dɛ mmaa no a mowɔ fie no asodzi ne nyinaa si mo do mo na mo hwɛ mo friend chop mo ne sam na adzen ɔtende wɔ ha mbanyimfo na wɔwɔ krom ha na aso eba mboa na wɔdze boa enyeremo na yie nuanom mba no ma mo ha mo because nkasa afraba bɔ school a sika ne nyi mu ofreja hɔ onfiri na hɔ nti awaresam wɔ ha na mesma wɔhwɛ mo no ɔtenan